Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. UMLA ka Joai, Wailat Miki Shela, ulah takranya ka VVP, lane ya ka Parti Pra, baka VVP, ka susung sitang ban mi surok, nreha assembly pat, kamnud ban ki tang sikentinru. Uba Wailat Shela, ulah ongru, baka VVP, kam sengutu hendi, batkan mino syabar, lada keren hendi umodi, hadelhi, namar hakapuar bakren hendi ulat, ki MLA ka VVP, ki mino na assembly. Kumta, uba Wailat Shela, ula ong ya ki pajba, bakim day ban nge ya ka jing penbit, jong ka VVP. Uba Wailat Shela, ula ong ru ya ki pajba, bah ka jinyalam jong Chief Minister Konrad Sangma, sibun ki skim ulah penmi. Kumta, uba Wailat Shela, ula ong ya ki pajba, baki day ban apply ya ki skim, bah pelapen mi, da Chief Minister. Kane ka jingkren jong uba Wailat Shela, kalong ha amlarem, ha kapuar ba upan jingkersan, ya ki pajba, bakin penjob ya ka Dr. Amparin Lingdo, ha ka MP election, kabadai ka kertong jong ka NPP. Ha ka wikaliang, ka polisi trekam jong ka VVP, kalong banwanra ya ka sensyar kadar ka bakhut, lane ka clean politik, da ka penlong ya ki jingyaki pajba, ban persya ya ka sorkar, ya ki jing bamsap. Kumban sukedaw, ba ukertong MP ka VVP, u Dr. Ricky Eje Sengkon, ulong ubala biang bha, ban yakun ya ka MP election. Te pajba, ki kamla ya ka Dr. Amparin Lingdo, kabadai ka kertong jong ka NPP, lane pi kamla ya u Dr. Ricky Eje Sengkon, ubadai u kertong jong ka VVP, hakane ka MP election. Saya komen parlok, ya kano ke parti Pinkersan, hakane ke MP election ke Banwan. Ya cak VVP yang parti gudang pun sampai ini parti gudang ini kume kamu VVP. Kau VVP kau tang sinyal tu hindi sinyal tu. Tang apa assembly kat baklam hindi speaker atau governor kami. Mesti man kami ulai apa assembly lada apa parlimen lada kelam hindi umodi tau migi. Kami tahu kami, Ibru biasanya banyak ia saja di isu apa serok. Mana poy apa assembly, non ukit tang sikit. Madam saking madam, kekat motion ni dengan law department. Mana orang kelam, imbe ni kelam. Ketua segi poy ke jingkeli, jingketo, wagi isu atau kungiat di kulit yo, MLA yang UPP ke maulai. Mana orang poy ketua segi unang keli jingkeli men. Kinong yang nanti mau kuat ujian tu kuat ujak di sarok ni uya awi. Henry mana boy yang ketahu yang ni aku yang kelam itu. Karena jadi dah mau ibiham macam kita penbet yang ini. Baik i direct ini berapa ini. Henry hak jenis lam yang Chief Minister kamu mankan. Cipon di skim. Lada pagi kamu ga Yes Meghalaya, ga CM Elevate, haga agriculture, haga prime. Itu tak diskim dua projek tu yang jarak yapi. Tersenyau apply. Form di grup apply di pertut ke parti. Kenang wa iyo rai hati authority go biang yo pak sanction.